Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. Имрӯз рости гап ман дар хеле гуфтигапҳо ҷои зарур будам, кор дар сари кор будам, леки шунидам ки шумо ба шаҳри Екатеринбург омадед, именно ба ҳамин шаҳре ки пур аз мардуми мо мардуми тоҷик аст. Ман шахсан хурсанд шудам ва хостам ки омада аз пеш бо шумо ҳамсӯҳбат шавам ва мехостам фаҳмам ки чӣ хел шуморо мардуми Тоҷикистон дар ҳамин шаҳр пешвоз гирифтанд. ما اون کسی خبر نکرده شاگردها را روی کرده بودیم شاگردها کسی رو مختلف کردن که یا پشتوال بگیرن برایش که یا باید اشتراحات کنن روزی امروز مسابقه داریم بعد مسابقه مردم زیاد مردم بسیار هموطنان سو ماشین اجازه میدن تو خود را زیارت کردن яъне бениҳоят пешвози шуморо гарму ҷӯшон пешвоз гирифтананд шуморо ва мехостам фаҳмам ки мақсади асосии шумо ба ҳамин шаҳри Екатеринбург омадан ما تمام مقصد اومدگیم که سطح رشدی شاگردها را کمتر زیاد برداشتم در این مسابقه مشهور شیمکی در جامعه زرد. шумо худатон омада дар ин ҷо повузмоӣ мекунед ё ки барои дастгирӣ кардани шогирдон? نه ما برای دستگیری کردن شاگردها اومدم. مقصدم سال 2015 ташаккури зиёд. Чанд сол мешавад ки шумо мураббӣ кор кардаистед? 2 سال 3 سال 3 سال. хеле наз мешавад. Ман мебинам ки дар ин ҷо бародарон ҳамроҳи ту омаданд, пеш аз ту омадагӣ, ино ҳамашон шогирдони шумо мебошад ва мегуфтед ки ҳам аз ин шогирдон ман фикр мекунам ки беҳтарин аст ва кадоме аз инҳо ҷои аввалро ёки ҷои беҳтарина дар чанд маротиба гирифтааст? Кадом аз инҳо дар назди шумо пешрафт аст? گزارش از حساب اینها اشتراک مسابقه‌های بین‌المللی سرور بهتر است. ولی در این سال است همین سال 2018 انشالله دیگر شاگردان امید داریم که مسابقه و برآمدی خوب نشان دهند. خیلی ناز. نفرانی که نام شما را شنیده است باقی رحیمов ва аммо надидааст. То ҳозира як баъзе одам шуморо либо нахӯрда. Шахсан ман якум бора ман дар кӯдаким рост дига бисёр дар мусобиқаҳои шумо иштирок кардагӣ дар Тоҷикистон. Ана дар ин ҷо даже падартон дидагӣ будам. ҳамроҳи падартон дар як ҷо шиштагӣ ҳам бародартон баромад дошт, ҳам худатон будам. Дар Душанбе падартон мардаки буз балаи қад баланд ҳамроҳи онҳо шида мо дар кӯдаким тамошо мекардем шуморо. Ба нафароне ки шуморо намешнасанд ва медонанд чӣ гуфтанед шумо аз ҷиҳати спорт? Расул Бокир ҳастам. ورزشگری تاجیکستان و روسیه. بله. پدر شما یکی از چمپیون‌های تاجیکستان بود؟ پدرم یکی از شناخته‌ترین‌های ورزشگرای تاجیکستان میباشد. بود. گفتنیم که این برادرمون همچون مردی خاکسار است. هر کجایی که باشد ما همه وقت خوشبخت هستیم همراه این هم صحبت شویم. شما فکر نکنید که این برادرمون از آدما میگریزد یا که فکر میکنید که این چنین شخصی هست که خود را از آدما دور میکند. نه، من بار اول با این برادر هم صحبت شدم، شناس شدم و فهمیدم که این برادر دلش مثل تاجیکستان کشاده همه را میبره. خیلی برادر سلامت باشه، رحمت برای صحبت‌ها، در امان خدا باش. برادر بیکار شدین، مرحمت به آفیس ما چلفتم. офис таганский ряд. Хуш омадем бачаҳо. Ҳама каса дар амони худо бошен. Касоне ки мусобиқа дора барори кор бисёр кӯшиши зиёд ҳаракат устодтон ҳамин ҷай шаyd худо нигаҳбонтон бошад. бигзор ҷои аввал барои шумо. саломат бошед. ман Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. метавонед дар канали мо подписатсия кунед ва моро дастгирӣ кунед.
мо ҳама вақт кӯшиш ва ғайрат мекунем ки мардуми тоҷикро ҳама вақт дастгирӣ кунем ва имрӯз чемпионо дар ҳамин кафе бисёрта омада иштирок мекунанд. Мардуми мо бениҳоят мардуми одамдӯст мекунанд ки дар ин ҷо омада ҷои аввалро гиранд ва номи Тоҷикистонро дар сафи боло бардоранд, байрақи Тоҷикистон. Акам тайёр мекунам барои чемпионои Тоҷикистон. Ин мебарам ветиашон. Ин ҳами шашликое ки ман бародарум мезанам. Ки омадагия озӣ? Расул Боқиев. Расул Боқиев омадагия. Трапсеса. Саломат боше. Бигзор ҳама вақт шикамтон буянам тарикнам. О, салом алейкум. Шери нарчи хеле. Ин бародармо шаурма интизоз мерем, я шаурма мекунам. Метиям мехрем, пулиш намед.